Tata ki te warurau ngā kai whakangau o ngā here o te Waiariki me te tonga o Waikato, kua hāmenehia mo te haere pokanoa tū ki roto i aua ngā here rā. He ai ki te mana tū prihimana ki te uru pokanoa tonu atu e nei kai whakangau ki aua ngahere, he tangata ka mate. Ki ngā ngahere pērā i a Kaingaroa, he take nui tēnei i riro mā te ture rāua ko Timberlands, hei hau tū. Nā te mea, he tini maha atu kei te wāwāhi i te ture kuhu pokanoa. What people have got to realise is the land's privately owned. It's in essentially somebody's backyard, irrelevant of whether it's a forest or not, and you've got to have approved access. Ko tētahi atu o ngā tino a wangawanga, arā he kaupapa atu anō, tā ētahi. There's a large number of people that use the forest for illegal means, growing cannabis, and also stealing from forestry sites, stealing diesel, stealing equipment. Mai rāno he kāpata kai ngā ngahere mo te tini maha o ngā whānau o ngā rohe huri noa. Aha kua tērā, arā me aroa nō ke ki ngā ture e kōrero hiake nei i te tuatahi. He hanga ture, he hanga ngā rules ki te āwhina i a rātau, ki te tiaki i ngā rākau me ngā mihini i roto i ngā ngahere nei. Koira te tino take e kōrero ana mātou ki a Kaingaroa Timberlands. E ai anō ki tā ngā mana whakahaere a te ture e hāngai ana ki tēnei take. I te aro kore tonu hia mai e te hungai haere pokanoa ana ki ngā ngaherehere, arā ko te mutunga mai he raru nui. If you do not have a firearms licence and you intend hunting with a firearm, we will locate you. Ki te awhi i ngā iwi, ki te kimi i te huarahi tika, kia pai ai te haere o ngā tāngata whaipoaka ki roto i ngā ngahere. I te wā kei te whiriwhiri a tonu tēnei take, ka tū tonu ngā ture kia whakarere kehia rā nohia e ngā mana whakahaere. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.